is so lekker om te leer saam met Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Clara Klets met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, welkom terug by Clara Klets. Kom ons werk vandag 'n bietjie aan ons telvermoë. Ons gaan tel in eens en twees en terug. Kom ons tel van 1 tot 20 en ons tel in ene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kom ons tel nou van 20 af terug in ene. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom ons tel nou in twees tot by 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ons tel nou in twees van 20 af terug. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Kom ons tel van 1 tot 20 en ons tel in ene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kom ons tel nou van 20 af terug in ene. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom ons tel nou in twees tot by 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ons tel nou in twees van 20 af terug. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer saam met Clara Klets.